nirmala kenyam biya kamal ka Nuer TV tukon ka rwani tugur liang ka rwanchin bana kwen gwasame kwinentin kontin kwa deport ray which ka mɛrkɛmɛ ka jaw mishalat kwerdana ka mɛrkɛmɛ gorjen o de yen ling ko ntama cha togono tega malat keno bane tin wana long ba ka zil deport ray which ka mɛrkɛmɛ ka ba kanang ka South Sudan de yen lera me de yen gorno de yen ling ban right ka jen kwi deportation ka and then ban all right ka manan lero de ray which ka South Sudan ana wana ka manan lero de Kenya man wala shanga jan dangra widong wan ka pai bakel ron kina dangra wid jan dangra wid diech no gora highlight me de yeneling ka kwitin kon lat ka rodien tiang ka wardio je sha janga jeno sha mɛrkɛmɛ sha dori na danante doran chal ka Qatar sha je boka de shop ka wel ngwan kan de dang wel ngwan to ci de dang wel jok cha ka tak mial me tin ditin content ka ji Qatar ke mɛrkɛmɛ la de ni ken content ka Qatar ko en mɛrkɛmɛ besdien dita long besdien jente ka Qatar cha de dang wal jok cha ka tak do kel cha la do tel mutwo ka je chi trauma la no cho open gwal dan cho open tino ko chi mo dong de na book chi kana palwe wa cho open ka pende dum no de dang wal jok tin cha gu no dong de ka na nak kan de tin kon cha tak nial tinere wan long shig dwal long tiang ka me chro da lat dung do on tema chala do changa ram shi bot che jek cha de diala to cha ka tak ke cha ka bung na nyal lo telere ka tema china wo ka me latken cha kuumɛ mɛrkɛmɛ jala no man chalat ji Iran man twok wa ken me ken yal tin kontinent tin ngot ka me bokka nas ka ke ba ka dil yar ke ba ka dil bok jan jawran ci kan lat ngai kono me choro lat ko kor gwade paywe ci kan godan dini kan dial godang jokre wut ti lat ke me ci ditin ci kan ga yar kan dial ke ci kan ga dak na me la rode anta me chagu jano ala ji Iran bom dina dit kelew cha ji yar ci kuumɛ zayen je yar kana kuumɛ mɛrkɛmɛ anta me tel ramado dien ba mi buro la matten changa ne ko chalga ji Pakistan go burin matten chatel ko ci kuumɛ mɛrkɛmɛ ci kan bom dung Iran ci kan yaranta me chajon bane ne ko chalga Russia ne go de kan ji Iran de kan lok cha ka gai amana le roda so anta man tuok wa man ci do ni jen o ba Iran ba je nyoko mbo ka je duno cha bong ne tin content reida ba dil bong got men tin ditin content na kana ka je content man to gene wa biken dor tin kon ke besni nying mɛrkɛmɛ tin de in ken tegten yini tin content ga midilis wa ken gor kano biken ka buk cha ci guje no wontame men butuok ala gon men ken tin ditin kon wi ken wo nget ken ka ba ka dil dak ke ba ka yar ajana na cha kamrar a chingne me pan chala de no to cha korta kap chong ala ceasefire chamot ji Iran chikana nok chikan mot kamo boken ji zayen ko boken besnitin kontila besni mɛrkɛmɛ so jo me jen dana tuok ge jen wo langin ke lu chaja wo chibdo mi gwatot karwada ko tel ma den be kana yot kwa gunyo en ma ba yodo ka jo dana sharat ke je wa ba gon me ni ken dian ko na chapal ke wa ba yik dak jo me mirten kwana bin ko mandan le rodo gwasa me ka kwi deportation re which ka mɛrkɛmɛ chala do sha kwer mɛrkɛmɛ chaja kamo banat baga to kamo woja kare which ka mɛrkɛmɛ ke be deportation be jetok bane diala kontin chagu jeno lat ke jek re wi ka mɛrkɛmɛ ba kan nang ka third world country kan third world countries ne totone to which South Sudan teten ngai kon me choro lat ka kor gwade dan ka pai diech chane tu ngwan long ne chaga deport chaga nang ka South Sudan amene ne te sha ji South Sudan ba atilaji Asia chaga nang re which ka South Sudan en wo bu ko Washington chuma rai kon te makatin ne to shenkan re which ka South Sudan ko South Sudan che jugo no ba ne di jek tila shur ke de kwal ka ngwani ba ko lab re which en gwadamo mana me re kel midit anta mi shikan la do ne na ne to koken ba ga nyogo munan ka re which ka South Sudan gwade dan me chi kwer dan en ke mɛrkɛmɛ ala Trump me chala do ba deportation ba jelat chwaje be kapchong ne te konte lokoluk ala jikot chikala do me le mo jin Trump chagwa an gwad ma shwa deportation chwa kapchong ne ga jen kan pete konde shwa shwala do che Trump che ngot che katul
kuumɛ dien la kuumɛ dan ruwaje ko kan teken ka liang long kam ken korodien ma dong cha jogono na me jiaga ka ji la le la palka ba tara ba la kongwich mi me gwa ke me jiaga ma dana lede amen mo cha bijigan tamen wo gul tram go no be mɛrkɛm be jakamo gwa nyok so chala do ba mishit me chala medan deportation ba nyok mo kwaje resume ajen mu ku yen linga tame no ba na ba ga tok ka menanga ke re which ka Africa ke witin ko ken especially South Sudan wa ba deportation dien ba je tok ko ne den konen kwa nang bo ken bo wa kan ne kontin ci jek ci kan kalat cha nang ne ideal so ku je mo shi mu go ne ideal but jin mu dong jele ke dokumeni tise go to don kan ta dan de shen kare wejin wini mi kan ka tiang ba yi dil lo jok ba yi lo go dun no ante mo ka jom shalat chala do ne na binad yalin kon tin don jeg dokumeni ken ba ka dil kap ba ka deport ba ka nang re wi ka South Sudan cha jom me cha jalat jom mi mugoro en wodi yeneling ashana ben kalar do dien re wi ka South Sudan gwan mi shane dan wol bangwan cha yentin de ni SSPD of South Sudan People Defense Force identity chicken ne tin chicken kap ko bom no chicken kap ko bom ko chicken ketul luag yen ka no wan tama kene to cha ko lun ban ma dan le rod ban je kulling angu mi yan ka de ni SSPD abla de ni South Sudan People Defense Force en me to ga wijan ko ni de ti ga jang ka warap kene to cha ka yen de ni SSPD of South Sudan People Defense Force Division 11 cha do ken shika ga ke shika gwach gwan mutuka ka roitin alaman toktin gwasame ne de ti wa ken cha ka jak lo te mo kana lat eno shika shu gwach kene ko la de ni gwada mo shuram dan en ti de ni pinde jo ne ti shu yo kap ka shu ka shu lat lo ayena ke shu ka shu yen wajen chaga doy ka chaga changa jega long ka yan kene to ne ka changa wal dok ka pai bakel ron kina dangara wide jandangara wide de chan wala changa de a chan jandangara wide ngon ka pai bakel ron kina dangara wide jandangara wide de do kon la ro de ken tiken kenin dang de tama ken tiken kenin walkel reitijen ko me chan jandangara wide ngon wala ka yana ga chan wal dok tiken kenin dan walkel reitijen gwad mi jikan jika shema ne ken ka chika ro ke shema ne ken titene ka jankaro dien doy rodi na gwata mene no ngai kon medan tuoke ke ala siasa cherong ka kan jang gor kan do ko rodien tuk komite ram lok roi rada dien maso jin bai de la de jek men mishi de ni shikale ngai kon de ni tadien de ni SSPD aptin content re ka South Sudan la lo kan metot de ni ke mu yade la lo kan metot ala na chikan te ka men chal ke trauma ala point na jabek karodian ene metod mi chilat baje dil man tudu baje kap kaje baje nak ke mi tiak bai chuyen bai palantonga mo waje doini ka wari ko jan do bdan kana alet na me mi choda lare wichin winimi no ci querian ci mali ci jalar la konen content cha yen ala governor dung warap ci jogo no pala keka ci ga dor ci kan la lo la lang ka kene de content la de ni cha jo me cha ja kon ka gorje en wode je nyaka yakel na me am gorno de yen nan karodun gwaza me gorje no be lar mana to ka kwi yone la salary ray week ka South Sudan duno mutod balari alman chalar gwaza me wa yu tele yu ray week ka South Sudan tele cash men tin gwada me tele yu to la paper base ala yu to de kabel organ dundo yu to tin ke digital ana shan chu ka bang bo ci yu ci de ke ko ba yu jogo nodi tok pan yu ku ci ka chup duno jin tele dal ba kami abikula kap ka tedu so na me rekel mu to ka tam ka de konen kap ka salary ate ga jom cha kul lat gwasa me netin kon tila roch ka kuimal ka ala netin kon tilat ka Center for Peace and Advocacy KCPA sigan kum South Sudan jogo no nene akanum no ba yu ba ka kap akane to a right ki misha lat ka constitution no era mi mo la civil servant re wujmo ba yu ba ga del kap no sia na sia ga de kan no ba yu ba ka kap ka yan yu to ka tin ka yemi chiran cho ka bang cha yu to cha ko jek ba la re pan yu ko katin dundo tele paper te ba ka la yu de ko le ka de ko le changa ka na me ngulu de mo jaga ne to ngwanu jaga ko bugi chujre wi ka South Sudan ko civil servant ka ne de content la security ka police ni teacher ke nyech lat kuma diala woni de ni kan diala ti gor kan yu so mitala yu buka kula survive de ka biyo ko be kula kan bu kula okok ka kona dan der cham jo me shalat ken ka jo me shalat gwasme
Paying salaries to civil servants is not a privilege. It is a constitutional right and a cornerstone of the government accountability and service delivery. Charoj me chajalat a termanyang ramkel mila analysis mela roj ke kwimalka mitegane de chao preske chala de jek la roj kwidien ko de malamo de jeri aleka te jome chajalad no a mandatory no benete content la jewich civil servant de kan yuke de kan gejek jome gor jeno de nyaga yekel ana ban nyogo jekel hadin chuche pro jeno jin bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan ka bi shar bu jatu bu gwasmo bi ataka mal bye bye.